Snijega še od Božiča. To ne moreš verjameti, ker se to nikdar ne misli stopiti. Treba bo vtrtje, treba bo krom presaditi. Treba oddevat. Kaj, Vincenc? Je dobro, a? Izabela! Moj stari ate, jaz moram govoriti. Najlažje je delat, a treba delo izorganizirati. Dosti je, da me je žena razkurila, danes opet mi nema mira. Ta Vincenc je včasih tako čuden, dobro, da si ni cel pehar prinesel sabo, da si bi jabke noter nabral. Kaj mečeš to po natlih jabke? Je njeno že to moj stari ate posadil. Kaj bi pa rad pajal, a? Kaj bi rad? Vse joške se mi že obnucal, le imam. Pa imaš kaj? Ja, ker me šmater so se znucale že, no, nehaj, no, ker sem jezna. Muzika! Ajde! Sem ti že stokrat rekel, da me nehaj šlatat. In isti si, ko si, da 2 minute zdržiš, poj pa omagaš. Moram iti delat. Nasvidenje, adijo z Bogom, pa zdrava, odstani. Ej, če se s vami vina piješ in gledaš za te lepa, Jeli, tako je, ne? Ki ne bi dobro, ne? No, edo, bave! Stranka, ne? Na to se pa pije. Na zdravje.